tlogeleng batsadi ke yo nyalana le Kethiwe ngwanola ke yo moshwela nna le ge babu ba re mmagwe ke moloi ba ya bua ba re ragwe ke lekinza ga ke nna taba Kethiwe ke yo monyala nna ebile ke yo morata nna ba ya bua ba ba re mmagwe ke moloi ba re ragwe ke lekinza ba re wa thunya Kethiwe ke yo morata nna ai ke yo morata ebile ke yo monyala nna Ruri selo ratto se ka go dira bontse mo nyenyo a gale le gale ke lala ke nkano tsa matlaki ke ja dinala bosigo ikete mo botelele motho wa me ratto la rona lo thatafetse hela jaaka lejwe ratto la rona lo ntlhaotse gare ga digata marokgwe ratto la rona lo ntlhaotse gare ga tlhakantsuke ya konkutlweng ka mogelo nthuse ga ke tsena ka gano la tau mpuse ratto la rona lo gausa mogoto wa kobo a re bitsang batsadi ke kgobokantse tsa bogadi ke mosadi wa ka ke motho wa ka mo reka tladi mo tshwana maikutlo a me tota mo go wena ke a lorato le le tseneletseng tota ke go rata bobe tota gaufi thata le pelo ya me ba tla re bua ke a Guys, can we? No! Mukhotabak, that was so heartfelt. Yes. I've never felt so in love. So much in love. You just thought about your black potential. I'm thinking about it now. Like I was texting him You were now. thinking of texting your girl right now, right? You were thinking about your girlfriend. You were thinking everybody was thinking about their person. Yeah, even the listener. Even the listener I'm sure about here. that.